Muči li vas kronični dlanosvrb? Pronađite nas! I 5000 kuna je vaših! Slušajte me dobro, ovo ću reći samo jednom. Ja nisam na Matić Poljani. Pozdravljamo sve naše dlanosrpce koji su trenutno negdje na Pustopoljini Matić Poljane na plus 356 stupnjeva Celzija, a pozdrav šaljemo iz mjesta koje se zove Tuk, što je bila asocijacija utorak, kut naopako, znači Tuk. I ovo što smo sad mi na suncu, to je samo privremeno, mi ćemo biti u debeloj hladovini i zato nadam se svima onima koji su trenutno na Matić Poljani da ste se propisno zaštitili od ovoga sunca. Imamo li prvoga dlanosrpca? Bog neno, Bog neko. Poštovanje tko? Siniša Veselić. Srećko Lukić. Alen Udović. Ana Marija Tusić. Na telefonu Jenuš Gordana. Martina Veselić. Dragan Rončević. Željko iz Hrada. Nije da sam paničar, ali osjećam sve dlanosrpce ovdje negdje blizu. Tiše govori. Znaš, samo drž se uz kuću i neće nas kužiti. Doista je zanimljivo vas gledati kako nas tražite. Vidim, neki su izašli iz automobila, neki traže u paru, neki traže samostalno i tako dalje. Vidjeli smo vas sve, vi nas niste ljudi, pa dođite, ne znamo di ćemo s ovih 5000 kuna. Oho. Evo, Frke, tko će prvi doći do nas? Ovdje je Lomljava, mislim da je ovo Siniša Veselić, ovo izgleda bila igra u paru. Dakle, Siniša Veselić dolazi prvi do nas. Si siguran da već ovdje gore nije netko? Ma nije, dajte ljudi moji. Banditi. Dobar dan. Čestitke dobitniku, odmah aplauz, čestitke. Dakle, Siniša Veselić nas je pronašao. Pogledat ćemo sada. Da, tako je, da vidimo sada. Znači, sve u redu. Siniša Veselić, tu je svih 6 asocijacija. Siniša. AMP znači Matić Poljana, 26 mrtvih partizana na Matić Poljana. Druga asocijacija, mislim da je prilično jasno, bila je Kut, okrenuto Tuk. Tako je. Tu smo sakriveni. Sljedeća je bila 27. 27 je bila temperatura ispod nule, znači minus 27 stupnjeva Celzija je bilo kad su se partizani smrtili. 44. 44 to je bilo 1944. godine. Onda 300. Širina Matić Poljane. I na kraju šuma. Molim me, to je najteže se objasniti. Šumu stvarno nismo mogli nikako pogoditi, međutim surfanjem po internetu smo došli da je to sigurno ovdje, tu ima jako puno šuma. Siniša Veselić je jučer rasturio, da tako kažemo, drugo kolo dlanosrba, a sada idemo po onu službenu nagradu po 5000 kuna od strane Hypo Alpe Adria banke. Siniša, nakon prospavane noći, kakvi su dojmovi? Odlični. Mi evo, jučer kad smo to osvojili, uopće nismo vjerovali da smo to osvojili, bilo nam je sve nemoguće. Međutim, danas je već druga priča, danas smo ipak svjesni toga i mogu samo reći fenomenalno. PIK Rijeka je ove godine dio dlanosrpske obitelji. S nama je direktorica marketinga PIK-a Tamara Manconi. Tamara, zbog čega evo i ove godine ste se odlučili biti dio naše male obitelji? Pa PIK je i prošle godine prepoznao ovaj Leprševi projekt kao jedan vrlo interesantan projekt za ove ljetne dane. Znači, preko tjedna, usprkos ovim ljetnim sparinama, moramo malo napregnuti moždane vijuge, razmišljati o asocijacijama, a u nedjelju u potragu za voditeljima, odnosno u potragu za 5000 kuna. PIK voli sudjelovati ovako zabavnim projektima, ako možemo nagraditi naše potrošače, a to su znači i slušatelji Primorskog radija, Radija Gorski Kotar i gledatelji kanala RI, čitatelji Novoga lista, zašto ne? Dragi gledatelji kanala RI, 5000 kuna je na dohvat ruke, a sada će vam velemajstor dlanosrba reći u kratkim crtama kako ih najlakše i najbrže osvojiti. Pa baš i nije lako, ali rekao bi svim ljudima neka igraju dlanosvrb, ali neka ga igraju, zabavit će se, a možda čak i osvoje nešto.